Hello mga pani, mga mati. Ito na nga po tayo. Ito na yung pinaka-request nyo. Ang Maklang Ngungo 150. So abangan nyo ako sa aking pang mamalik, ha? Hello mga pade, mga mali. Mali, mali. 150. 150. Hi, hello sir. Hi, Chupa, 150. Sir, Chupa. Chupa chup, sir, 150 lang. Ayaw mo, sir? Laki naman, lagi ng katawan. Baka masuntok tayo. Hello, sir. Hi. 150. Laki ng katawan nun, no? Majujumbag tayo dyan. Isos. Hoy. 150. Ha? Uy. 150. Hoy. Hoy. Hi, sir. Hi. Hi. Chupa. Chupa. 150. Chupa chups. Chupa chups. Chupa chups, sir. Halika. Prank lang to, sir. Prank lang to. Doon ka sa TV namin, sa Uragon Vlogger. Thank you, Joke lang yun, Joke lang yun. Thank you. Uragon Vlogger. Ipaglingaw eh. Salamat. Thank you. Thank you. Hi, Pogi. Hi. Chupa. Chupa, 150. Chupa, 150. Oy, chupa nga, halik kayo. Dali, halik kayo, dali. Oy, 150, halik kayo, dali. Oy, hi. Hello, sir. Hi. Chupa, 150. Sir, chupa. Chupa chup, sir. 150 lang. Ayaw mo, sir? Ayaw mo talaga, sir? Ayaw. Chupa, 150. Pero libre, sir. Chupa, libre. Sir, chupa. Boy, chupa, gusto mo? Chupa. Chupa, libre, chupa. Chupa chups, libre, gusto mo? Libre nga, chupa. Halika. Chupa, chupain mo dali, Yan, chupa. Basahin mo. Ano pagbasa mo? Halika rito, tuturo ko nga sa'yo. Basahin mo. Ayaw mo, diwag. Libre na nga eh. Libre na nga, ayaw mo pa. Bahala ka. Chupa, 150. Sir, chupa, 150. Libre na lang, chupa. Chupa, libre na lang, Libre, chupa. Chupa chups to. Chupa chups to, hindi to tunay na chupa. Kaya hindi to, sir. Sir, chupa. Sir, chupa. Chupa, libre. Sir. Ingat ka. Chupa tayo, libre. Ingat ka, sa akin hindi ka magkakamali. Mamahalin kita, buong buo. Bibigay ko sa'yo, bahay at lupa. Wow! Pero babayaran mo buwan-buwan. Sir, chupa 150. Sir, chupa 150. Chupa chups, sir. Taray. Sir. Chupa. Chupa chups, Sir, chupa. Sir, chupa 150. Chupa, 150. Chupa chups, 150. Ito, chupa chups, sir. Taray mo naman.
Okay, 150. Marina. Yan yun, 150 oh. Chupang taka, 150. Boy, chupa, 150. Ay, ba nilipap? Ha? Marina, yan yun. Ayun, ano, ulipap oh. Marina, lapit ko, ulipap pa na oh. Ano? Chupa, 150. Chupa chups, libre. Chupa, libre. Wow! Pag binili mo, 150. Pag isa, libre. Chupa. Ay, ina, chupa. Sir. Chupa, sir. Taray. Basta babae, pinagkakagugok na nero po yan. Chupa, 150. May chupas. Toto si Brado. Brother on the spot. Yeah, spotted. Hello, my friend. Hello, namaste. Yeah, chupa libre. Chupa libre. Chupa chups free. Chupa free. Sir, chupa 150. Chupa libre. Sir, chupa chups libre. Sir, chupa. Sir, chupa. Pare, chupa 150. Pare, chupa libre. Pare adigay, pare adigay oh. Libre ni. Chupa libre, sir. Chupa libre. Chupa libre. Sir. Ya, libre, sir. Malinig yan, para din. Sarap Para din. Oh, sarap pa. Yan. Nakado ba si sir sa kong chupa oh. Tulo pa, sarap. Tulo pa din, sarap na sana. Last. Yan. Sir, yan. Magbuyang ka sa Oragon Vlogger. Yan, dahil may tulog ang chupa. Kajak magkasakuya. Basa mo man susaro. Yan, chupa chups. Yung nga ni. Yan. Salamat sir. Ipaglingaw yan sa Facebook tsaka sa YouTube. Okay. Mailing ka na. Sikat ka naman sir. Malinig yan. Sige, chupa chups. Yan, sige. Salamat sir. Bye-bye. Yan, chupa. Isa na lang, chupa. Isang chupa, 1 pop. Chupa. Oh, chupain mo to dali. Chupa. Oh, paglingaw sa Oragon Vlogger Oh, naubos pag-aray ka. Ikaw pa pala saro. Madam mo, sa'yo mo naman yung saro. Libre, malinig yan. Oragon Vlogger, Tugong ko yan sa pangaran ko. Oragon Vlogger, sa YouTube, tsaka sa Facebook. Totoo. Ayan ang camera namin sa Facebook at saka sa YouTube, Oragon Vlogger. Instead na you po. So, pakita mo sila, sir. Say hi po kayo. Yan, naubos na yung sa aking chupa ko. Yan, chupa chups ko. Pwede na kami ko yan. Mag-like ka, mag-kuha ka sa Facebook ha. Yan. Oragon Vlogger. I-type mo na lang, madam ha. Para makita kayo doon. Sige. Salamat po. Bye-bye. Yap, Oragon Vlogger, signing off. Tapos na po tayo. Woo-woo! Alright, welcome back to my channel, mga pade, mga made. Ito na po, natapos na po yung araw ng kalokohan ni Daniela Chupa Chups 150. Nakakapagod. Yung iba parang gusto ng manuntok eh. Pero dahil sa gustuhan nyo ito, tinapos ko ito ngayong araw na ito. Dapat yung prisoner pack ang gagawin ko. Pero ito na muna inuna ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. Pero bago ko tatapusin ang video na ito, paki-like sa aming Facebook fan page, Oragon Vlogger, tsaka sa YouTube. Paki-subscribe naman po. Maraming salamat po. Bye-bye! Woo-woo!